Hei hi All India Radio Aizolani. Chanchin thar achiar tu CVL ruata. Darkar somni palikalta chung khan Mizorama COVID-19 shikai som kuwa paruk mu chua anni. Ministry of Housing and Urban Affairs Joint Secretary Pupan Kaj Kumar Singh Chuan. Mizoram Sarkar UDNP noe malangna te chu ahmu to china athat thule lom omati thua soi. President Ramnath Kovind le Vice President M Venkaiah Naidu te chuan Rammi puite I suat hole na ni chibai an buk. Russia chuan Ukraine boina awanga hrek an ni awangin British Prime Minister Boris Johnson le Senior Minister dangte an ram chungalu akhap. Darkar somni palikalta chung khan Mizorama COVID-19 shikai som ko paruk mu chua anni. Shikai le kailo endik zongjong chuzaruk som anni ya. En zata changa shikai mu chua chuza zel som panga point pasari pali ani. Shikai to zati kumsang ni som pakhat chherpuya mihringom zata changa chutin sang khazela mi zan hi parukan ni ya. Mihring noi khazela COVID-19 vangaduna chan to za chu somruk pan ni anni. Chief Minister Puzoram Thanga Hovin Nimintu Khan Aizol Luang Muala Martar Than Mual Siam Thadle Ti Chang Tundan Tur Ahmuna An Soi Ho. He Soi Ho na hian Art and Culture Minister Puarlal Zirliana. Deputy Government Chief Hui Pularin Tluang Asailo Baka Martar Than Committee Member Dangte Antela Martar Than Mual hi February sang hi somni pania Cabinet Chukhom Chuan. Sorkar Kuta Ada Chief Minister Kai Hroinan Hua AN Koltu Tur Martar Than Committee Din Ania Art and Culture Minister chu co-chairman ania Sarkar le thlomngai pola tangte in le mimal ruat big member te da anni thom thadle chei bol ngai lai te en ho ania ti changtlun bel nana masona rural din theidan rem chang te an en ho bok ani Sarkar kuta aum ma hian kumsang ni khan martar than mual siam tu committee din aloni toa mizo nam chan nana nuna chante namdang kuta thi emo mizo kuta thi emo thirlovin Mizo nam chan nana thi ani phochuan than mola hian dani se tin he committee hian alorel tlutoa chu committee a chuan tlomngai por rang te antelani tundin huna than mola hian martar hing sang khachanga somruk pathum da ani toa martar te ru ro somruk panga da ani to bok ani Ministry of Housing and Urban Affairs Joint Secretary Coordination Northeast Pupan Kaj Kumar Singh Chuan Mizoram Sarkar UDNP noya malagna te chu ahmu to china athat thule lom ati thua soi nithum chung Mizoram hun ranga Sarkar malagna atlo nuin pusing hian Nimintu Khan Deputy Chief Minister Puton lue chu ache neina muin anin koma Deputy Chief Minister hi a department and call UDNP le PHED ho tulian ten troi omin tuk chuan alo buat sai sak ani Mizoram chunu amati thule malagna rang te ataka ahmu chuan Delia changa anlo ngai angot ani lo thua soya ama point lok ati thua soya malak mekte a hlotlin vek theinan theitop chua angai venzui tur thu soin Deputy Chief Minister le Department ho tu terot na chi rang an thlen ta chu theitop chua abo zui tur thua soi bok ani puton le point Union Joint Secretary chu lo lomin Mizoram angei ron kala malak na te aron en chu fak omati thua soya hetiang taka ron ngai poimo tu hi an tamlo hle ni na soyani A department chan noya sarkar le puirua mana rang chungchanga te le malak chunjom dan turte asoi pui bok ani Pupan Kaj Kumar Singh hi India marchaka khopui masona le ti changtlunna atana ruwa manate vil tura ruat ani ya Nilai ni khan Aizol lo thenga acham chung hian PHED UDNPA sipmiu malak na chi rang atloa chungzinga chuan zuang tuya PHED biodigester plant UDNPA sipmiu in Bethlehem veng thanga Aizol veng som paruk in anmantur 10 MLD sewage treatment plant sakmekte di munzola Greater Aizol Water Supply Phase 1 and 2 in Chakzoka tui apam theina tura 132 kV substation bun mekte Mineko 10% lump sum scheme noya building sakchi rang te Industrial Growth Center sakor tui chhuna sipmiwin New Route Program noya 37 MLD water treatment plant asakmekte baka Kolosipa 10% lump sum scheme noya malak na rang Brigadier Sivan Kunga Building Shopping Complex Diakon Kolosip Stadium baka Kolosip le ache vela kong sialte a enani PHED le UDNPA official tenen income ho na hun thatak nein sarkar lai puin noya an project scheme tho chi rang report fel fai taka an pethei chulom omati thu Union Joint Secretary hian a soibok ani nimin ve khan New Delhi panin a thok hoa a ho ma hian Treasury Square
ICCC Integrated Command and Control Center atlo bok ani kumin March tha atanga Mizoram African Swine Fever ASF vokpul rial en tharle wangin nimin theng khan vok zasari somnga pali athile to Animal Husbandry and Veterinary Department how to ten hena tra thudon danin nimin khan Aizawl district darlon ko vok pasari thia sakordaya vok pathuma thiboka champhai zotlanga pasari champhai vengsanga pathum le champhai din thara pakhat athia nimina ASF pulria wanga vok thija thi somni pakhat ania finfiani lo ma se ASF vok pulria wanga kumin chunga vok thija somko panga atling to boka vok pul hridar ven atana vok suat hi za somni pathuma om to bok ani nikum March ni somni pakhat atanga leng tran ASF vok pul hi hian Mizoram district zongjong tuamin vok le vok te singthum sangthum zali som pasari nunna asuata vok pul hridal zer tur venan vok singkha zakwa som suat ani boka kumin kumbul lama khan hrileng hi thunun to nia sarkari na ngai wangin Mizoram pon ASF len lo na hmuna tanga vok lak lu aphal le a chumi hnu loka chuan hri hi aleng non le ta ani nimin khan scholarship marveng bial Christian Thalai Paul KTP member ta chuan KTP bial conference thurel bo zuinan scholarship district hospital adam lo mamo opiang tetan thisen unit somruk pathuman peya thisen petu te himi pasomli le meiche somni pathum anni nimina Aizola Chin TV night buat saya Chin state chief minister Salai Lian Luai chuan Myanmar rambo ewanga Mizoram ral tlante anlo tuam hlom konga Mizoram sarkar kohran pol sang le mi puilaka lom thu asoi Salai Lian Luai chuan Mizoram u nauten kuang kuwa anlo loma anmamo angte anlo buai pui konga ral tlante baka Chin state le Myanmar omte anlom mani atia ral tlante po u naw ni na lo pom tu te du lo zonga omlo turin acha bok khwalzo om puram thanmoya MLA chuan boina sang kara Myanmar le Mizoram omte in tu ata in ngai sak ton na chuan in u naw na ati ngetani atia ral tan lo chukte chamtir lo tu le Myanmar lama chhautir le tura sarkar lai puina ti chungin chief minister Puzoram thangan Mizoram mi puile sarkarin an u naw ta chu thon kir chu soilo an hum don ani atia anhuwa phei chuan sarkar lai puin cheng nuai za thum zat tran puina aron petoa adangpo alaron pezel don ani ati Nimin in khoma hian Chief Minister Office Central UMA MJA MSU MZP Zoro le Myanmar Refugee Relief Committee Mizoram ten hena Chin TV le Chin Baptist Church Association of North America ten choi moina an hlana Chin TV chuan Chin namjinga kong ranga choi moina dong tlaka an ngai ten hena choi moina an hlana chungta chu Dr. Sasa Benjamin Sum mai sok lei par le Pastor Sang pi te anni Chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puanani President Ramnath Kovind le Vice President M Venkaiah Naidu te chuan rammi puite abik takin Christian ramchung le rampona omte chu isua thole na ni chibai an buk President chuan isua thole na ni chuan mi pui zongjong te chu mangai na mani in hlan na le ngai dam na kong zo turin fuina ape ni atia isua Christianun chu zira mani mi hring puite chunga ngil nei na zira chuaka lantir tur le thokho turin mi puite chu asom ani Vice President M Venkaiah Naidu point thole na ni chuan mi puite thinlunga huat na ain mangai na in thila ti theizo kani ti tu thar le se tia heni hian nuna nei te chunga rem na le mo na thlen se du thua soibok ani India rama COVID-19 sidana pek chu dos vai bel cheja somriat paruk le noi somli pakwa chuang ani toa nimin po khan dos noi som pakhat chuang pe kani Health Ministry soidanin kumsom panhi le som pali inkar hena hridana dos vai bel chhan hi le noi somli panhi pek ani toa adong theitur hena thual nom na dos vai bel chhan hi le noi somnga panhi chuang pek ani to bok ani Russia chuan British Prime Minister Boris Johnson le Senior Minister dangte chu sipai manga Ukraine abeina an omdana wangin anram chungalu akhap UK Foreign Secretary Liz Truss Defense Secretary Ben Wallace le politician Lunmi Som cabinet member de vekta chu Russia anlu khap ani boka Moscow chuan hetianga anti chan hi Russia Ukraine abewanga UK in Russia an threkna chan let na ani thu asoyani Moscow chuan March thak khan US President Joe Biden po Russia lu alo khap to bok ani Zirtob zana Pakistan Air Force in Afghanistan coast le kunar rambial abeina mi somthum aya tlem lo anthi Afghanistan tual chung thunei tu te soidanin zirtob zan khan Pakistan thlona chuan coast abeiti finfia ani toa
thi zinga hian hmeichhia le naupang te pawh an tel ani Khost province Taliban police thupuang tu chuan Khost beitur hian Pakistan thlawna somhnih paruk an thawk chhuak niin a sawi ani chanchin thar puan ti to hmain chanchin tlang pui darkar somhnih palikalta chhung khan Mizorama COVID-19 rikai somkua paruk mu chua an ni Ministry of Housing and Urban Affairs Joint Secretary Pupan Kaj Kumar Singh chuan Mizoram Sarkar Indian PN Noem Halak na te chu amu to china a that thu le lom omati thua soi President Ramnath Kovind le Vice President M Venkaiah Naidu te chuan rammi puite isua thole na ni chibai an buk Russia chuan Ukraine boina awanga hrek an ni awangin British Prime Minister Boris Johnson le Senior Minister dangte an ram chhunga lu akhap chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani